1 Khoza la Orlando Pirates 1 Siwelele 1 Betway Premiership iSundowns ngathi isifikile uthini nabo bhakaneya ayithina maso qhubeka isanjena amachance angeke siye phambili ngesiwineleli sibhakaniya nje siyakhala ukuthi iPirates investeni ekuthengeni istrike esiproper esifinishayo ngoba kuze sikwazi ukukora amagoli ngoba ama-chances siyawadlalisa so lokho sishintsha sifaka umbuthuma sifaka umahogo otherwise asina-end product phambili sifuna ukuthi bekora amajita sizoba happy nathi sikhala ngalokhu ngoba siyawa-create ama-chance ayikho into esingayenzi ngoba uthatha ubheka ama-stats uFukeng kumele ngabe unama-assist more than 10 kodwa ubhaziswa abadlali bakhe baphambili so iPirates mangathenga istrike esi-right ibhakani ingaba right ama save ka Ricardo Goss wena uthini ngawo namhlanje Ricardo Goss is a weapon formed against Orlando Pirates impela ngoba awuvimbili impela kule-game angijulukisile ngoba sizamile ukushaya khona la ithuba elithole uCM lekhanda walivima bese ngicabanga ukuthi liphakathi naleyo otherwise yena kumele athole i-team enkulu angifuni ukubabiza ngegama awadinga ugoalkeeper kodwa yena mangathi uthola i-team enkulu ngaba right ngifuni ukubabiza ngegama usho amakhosi angisho amakhosi kodwa kodwa singawabizi ngoba indaba iyona yabo nje namhlanje thina nje masingathi sithole i-left centre back ngiyacela malungu i-left centre back kuze sokwazi ukushaya ibalance sompila ukhona uChabatana kodwa manje isikhathi crucial ukuthi uintroduce wathi uyabheka kusela amagame amancane season iphela and qala combination entsha ngesikhathi esinjeni kuyoyilimaza futhi ibhakani sovulela amagoli amaningi ingakho sithi asimyekele uSpisi noSiyema beqede igame i-season beyiqede i-season mayibuya sobaphera sibone ukuthi bayahlangana uSiyema noChabatana ngoba isikhala sikambokazi sabonakala namanje besiblame ukhothi ithi indaba engamqalisi uSpisi nombokazi ku-Champions League kodwa besingazi manje kuyabonakala isikhala sikambokazi ukuthi ekutheni uletha ibalance build up from the back ibalance yakhona ukuswisha ngo-left ku-right noSiyema nayo yenza the same thing uswisha from right ku-left bekunebalance ukuphila pe-Pirates futhi beyi-quick namhlanje sibonile ukuthi uSpisi mayitrapha ibhola uzotrapha futhi ulivala ngo-right okuyenza ukuthi iyadileya ngabe siqale i-attack yabo kodwa ngeke simblame nakhona sesobona next season ngoba vele ilikambile nje TikTok we talk football, YouTube we talk football, Facebook we talk football. Check it out. Okay, check. Sabah.